Lep dober dan voščim, spoštovani in dragi gledalke in gledalci. Začenjamo z nedeljskim sporedom 16. kola v prvi ligi Telekom Slovenije in kot vidite na stadionu Rajko Štolfa v Sežani se bosta udarila domači Tabor per gostujoči velenjski Rudar. Ristić, še eno podajo, Sikimić mimo vrat. Krivičiča, pardon, zdaj Bongongi prihaja do priložnosti. To se lahko gostom tudi maščuje. Sever je zdaj počakal na Ristića, ki je pritekel iz ozadja. Ristić podaja v kazenski prostor. Mihaljeviću ni uspelo žoge zaustaviti, vendarle potem iz gneče. Babič, dobra podaja proti Sikimiću, to je velika priložnost in ni gola. Krefl razmišlja o strelu, Aljaž Krefl podaja v kazenski prostor, izbija Ivor Horvat, priložnost zdaj za Radića in gol! Radić v 65. minuti s prvim strelom v okvir vrat Rudarja na današnji tekmi Knape pelje v vodstvo. Četrtič v sezoni je strelec Dominik Radić in poglejte, kako se stvari hitro obrnejo v nogometu. Takole je izbijal Ivor Horvat. Prav gostje reklamirajo igro z roko. Rumeni karton za Ćosića. Prvi v letošnji sezoni bo to zanj. Argardo je podrl Kamerunca Bongongija. Ali je mogoče, da Kajtazović za ta start ne bo pokazal rumenega kartona Ćosiću? Ni mogoče. Rdeči karton. Dišalo je po rdečem. Glede na to, kako grob in agresiven start je bil to, moram priznati, da je tu Sikimić pa že pripravljen, da vnovič na današnji tekmi poskusi 10 golov v letošnjem prvenstvu, pri tem tudi ostaja. Še ena podaja, Nemanič je seveda visoko rasel in pri takšnih predložkih lahko prispeva kakšna bomba. Sever predložek in priložnost tam in 15 metrovka, mislim, da je odločitev zaradi igre z roko Davida Hrubika. V letošnji sezoni je eno že izvedel na tekmi proti Triglavu, takrat za zmago z 2-0, tokrat pa za izenačenje na 1-1. Babič razmišljal je o strelu, podal je proti Sikimiću, Sikimić in brani Stopajnik. Ja, res je težka tekma, se pravi, vsi nekako pričakujejo, da 3 točke ostanejo doma, doma smo dobro igrali, pride zadnji na lestvici, vendar je vedno to potrebno potrditi. Mislim, da smo prvi polčas odigrali dobro, imeli par priložnosti, vendar nismo ga prvi zabili, se je uspelo Rudarju in enostavno je bilo teže. Po rdečem kartonu smo ustrajali, prišla je priložnost iz 11 metrov, ki smo veseli, da smo zadeli in pa čestitke obema za osvojeno točko. Taktički od naše strane izvanredno odigrana utakmica. Držali smo kompaktnost cijelo vrijeme, nismo dozvolili kombinatornu igru Tabora koja je do sad bila uvijek dolazila do izražaja kad su igrali kući. Onda se desi da izgubimo igrača. Znači naši igrač dobili crveni karton. Dobro su se čak i držali nakon toga, ali evo nesretna situacija je se desila samo zbog toga što smo dobili gol u 90. minuti, praktički na kraju utakmice, penalom. Kakav je bio je, penal je sviran. Mi možemo biti zadovoljni zato što se vraćamo sa pozitivnim rezultatom, a bili smo jako blizu 3 boda.